oskolatın sonunlara. 2005-2006 üyere asılılar opsaya 203 oğa üyerinen biderdi. Ondan 6-15 oğa üşügeydik, 3 oğa Ayılna Saropova, Maya Vinokurova, Luba Prokopyeva tuygunluk biderdiler. Sol tümügünün karşısıvağa ördük kürdürünü 100 klas, 400 klas, 15 klas kırdırdılar. Быйылгы жылга уа сытта оҕо осколаны битерде. Мана теңе олу түс оҕо ситете соох орто осколаны 9 класс битербити тоҕулур аттестаты илилерер туттулар. Бир келем экзамен туттары кухаган соох аста жен белитир орунна. Ордук үчүгей түмүк математика учутал Людмила Александровна Колодезникова, Нурчатова, Айталина Алексеевна Эршова предметтергер билетенне. Анан осколок бизнестерлер сетиилери багарыгын. Самыны салыгын. Без егер биги осколобут үйренечте Алина Суханова, онна түрүт культура учутала Наталья Семеновна Попова, Татолугар экспедицияларгар баран келилер. Саха маңнагы суриячыларын түрүт жөлбелер сылжан үгүхү билилер көрдүлер. Антон жогор математический лагерга аксыз класс үйренечте Лена Слепцова билген амма сиригер сыняна сылжар. Оскола оғылыр кытта үлете сайыңы кемген салғанар. Біз ойын сүрбететтен отойын үйіз күнігер дейері Республиканской гуманитарно-политологической хайсқалақ Республиканской лицей ейнен әрел лағыр ағылыбыда. Начальнигынан Алена Николаевна Потапова, етәчелерінен Любовь Ивановна Лукинова, Наталья Семеновна Попова үлеләтілер. Уыз алдан Амма, Нюрба, Татты кебәйі, онтан датын ұлыстарттан келен онағы соғы сыңянанларын тұғалақтық атарын бардылар. Қатыр қосқалыттан Алтоға, Северина Иванова, Муси Гнатьева, Игорь Слепцов, Миша Слепцов, Вилетта Клюшкина, Таня Соловьева сырттылар. Икки неделе устатан оғылар история, политология, философия, саха литературата, түріт культура, тюркология предметтергер сгу онна республиканский лицей преподавательдері лекциялары, беседелері ыттылар. Элен кемнергер оғылар қатырық айылғатыгар сылжан алгыс серин тоомун әттілер. Керестерге чинчиилерин оңырдылар. Бірейнерин викторина күрәхтергер кытынылар. Максим Амосов музейгер сылжан оғылар нехелек историятын, бастықы политик жақталар онтын датын темаларға әлбәқ информацияны ылылар. Оны бейгі музейбізін соға мақтая көрділер. Максим Амосов музейгер сылжан оғылар нехелек историятын, бастықы политик жақталар онтын да атын темаларға әлбәқ информацияны ылылар. Оны бейгі музейбізін соға мақтая көрділер. Лағыр редин түмігер алтоғы беребіл сұруғы ылылар. Бейгі осколыттан Муси Гнатьева, онна Северина Иванова нағарадаланылар. Түмік бешерге әғарды кәнсері көрдірділер. Отайын хүс күнгер үйренәшілер өсі де әрел лағырға сыняны кәдеқпет ден әрел саналақ дойдыларғар төнілер.
Бес айын сүлбе бир күнүттен Людмила Александровна Колодесникова начальниктаах Росток ого площадкатыгар сүлбе төт ого сыннянна. Площадка оголоро сүрүннен математика предметин жереңетен öğrettiler. Ол тонан оголор бу курдук кепсиллер. Иванова күнне мен первый класса бітірдім, 2 классқа келдім. Ростокларга шөйді? Ага, şey. Тоққа жарықтан негеті? Түгін негеті? Хорағару хебеккелерге оқыт açıbıt, matematika жарықтан абыт, тахажы тақамытан нөбыт, тахедаlı быт. Мана бастыка хылгын жарықтан аңды? Өсі жақын бара? Ага. Тоқ саңаны білдің? Бұлананлық. Математика қасқа бері мүмкін есқола? Қасына? 5-ке, 4-ке. Мана кәлен емесі жарықтан да. Саңаны білдің түгін? Қандық темаға саңаны білдің математика? Atıpka beben bilegen. Ақын білейінде қас-қас көрінді. Ayınların tırdıs kılar tırdım. Benim anka. Мен лағарға қағанетін жан. Benim şey uğur aşacağım. Dedim ki Көрді сырдында. Қамет түгі хөбілігіне ерістік лағарды. Arasile Siler kapatını bilirim. Kısırdı hıracağız falan da. Ben durumda. Kanlık Kanlık niyetin höblüğünü larga. Matematikana oluyor. Ehil kalan mı? Bakın da. Az köyünadı. Bastıkını ödedi. Ikkende. Skolanın klaskını kapatır dedi. Rostoklarga bastahin jatta. Urut jibut bastahin. Bastahin. Tugu höblati larga. Hem şey tugu manna larga tok tugu larga höblati. Matematika ödedi. Onna? Anyurga da. Estafetalı gitti kanaya. Anne şokolata da sıkılga. Toga? Kadar Penyana kad bakin da 2 kilometre dakana. Penyana kad bakin da 2 kilometre dakana. Rostokka. Evet. Kalan da. Düzgünlükten oğul öğretin çiğneter doğabıdır istoklağar ağından. Начальник Мухина Мария Васильевна воспитательным Лукинова Венера Каина анымлар. Лағыр сүрін сала әт хан өттілен жарықтан иңемтіләқ ағылығы тұтуған оғының сайынлары. Сарсырға 10 частан 7 частқа дері оғылар вечерный физкультура, сөтер көмейін ұйырларын ұтарып профилактиканы кене Эли моторикатын жырықтағыңа оригами рухуй занятияларғар сылжалар. Бұл күртік лағыр 2 неделя үлелеяған. Оскола демонстрацията оғыларға тұғылақ сайыны бағары, терпеттерге сайыны кемге оғылар бәрәліктерін сыняланларғар болғамтыны ұрарғыдар көрдігір. Манан сонындары төмектебін болғамта дейін бағылары.
Били төлбәте 5 сыйын 14 күнүттен волонтерско-экологической хайысхалах 15 оғыттан составтах бригаданы үрелте сылжар. Төлбә оғыларын Слепцова Евдокия Николаевна Сороповна, Надежда Васильевна Түмен салайалар. Бригада улустағы оға онына жекерген салатын үбіләйінен 2 сылын үлелер. Аспыт жылға оғылар үс бедері отону, 2 бедері дүлүйені, лабықтаны қомиен осколаға тұттар бұттара. Билигин оғылар сүрінелері қортуоппой, қаппыста, кабачки, сан бері үнәйлері көрүү қарайы. Маны тәңе улусаларын растан нәхілекке самай ырас төлбе аты ылбыттара мәнеға болбатақ. Оғылар ахалықтарын қаз білдилерігер сухой паёгынан берек біттен салаятчылар кепсиллер. Үліғаттығынан көбісті бия кепсі түйе құтта. Биге бу семейне лагыр демет, булрынгаттан ала териемет. Антон Оксенен буланнамын пытратта, ол гынан баран булрынгаттан сагалапыт, булрын булана күнү биреме, тоқпытын, капчыбытын коюп бай көрбүттер эңгенен була коюп бай хагалапыт, күнү биремега хомур үмү биремете болан. Бу били төлбе оголорун, ona mala ünüşesimiya elbaq oğlaq yollar oğlardan alanıp ileride hecabıt sayını hınyalanları tuhalaqtı katardınlar diyen oğadır o bezin tuksarıga ilerlehebit ona volontöre ekologijiske diyen tuğbını ilerit tuğa anne genen bulağına nar bu tuğat yolda rastahını yarı ilerlehebit ilerleyibit hecabıt tuğbının sezonga hecabıt siri rastıyıbit ona Bugün mulana toplum tölbebit ebebit kıtıtın homoy bukput. Bili tölbe oğulları jarıkların ülelerin tuğunan kepsəyenlere tuz sanaları ügüs bolan berdi. Kallardan besede leksiyen kurdu kadjamet kepsettere onu kiler yöründen bartın yöründen lanan besede leksiye beten oralar beyaka. Olduğundan men suhana vasalın tavdus kulaha bitavdim. Bihike oğubat sığın komay bukput. O kubduk bili tölbe Allabatçıların kebillerine babama Mikhail Mikhailovich Binakova ve Marta Vasilyevna Slепцова Евдокия Николаевна oğubattuga komünist bukput. Мен атам Абрамова Соня Михайловна. Клахымла üs üle veteranna doktoru Matrona Vasilyevna. Tuğla öküldük ne ha? Gaz kirbitin jamadın turbatın jamadın gömbübüt ama wanna mask stalput atau vinokurar terus kelas kata astım Yeshua Aitalina Alexeyevna kiniga ki Baya den besedeni amurda Aftardar uçanaydar ini battan Bilaktavi kinigalerin turunun kapsabıza Wanna ması daha kamiyan kamles pipit Men Azim Sarapova Yuna men 100 kulaha bitirdim. Sakar Respublika'nın İtölya uçutalar Romanova Anna Kristanavna Galajita bukput. Sakhalı Bogoroskay odu umatan beytini açılavda. Sadya hünaylar ayağa sıhhanın tuğunan kapsayvdam. Kihle nyam baranyatın amsapıdam. Sakhalı lepiske kumahanan gündülerden. Trivodnan den üsengnak eridiskeni amsay bukput.
Anna kişanına kördühütünen belak mahı ırastavıpın. O bastavala koluqtaqtar böğü məni hıman. Hadi. Кая багар жыла ан бастан сагалаһыныгар кыһагалардах ырахаттардах буолара биллер. Ол туһунан Надежда Васильевна санатын үллестер. Татьяна отдел семьи была мақтанар болақ бітші бұл. Именно кымат Татьяна оғыларға бұл өп қарчы көрін лағырдары алларғар. Ноғыл кынаматтан бия босқы өлелер біт қомалтыла. Оны тұрына елге соға біге туат жем боланы. Манны кағанға соғыр өтінен боланы кей барты білен олырды. Жон сәрге бары бәлері оғылырын өтіндер. Өнегінен боланы туақты әрігер самы олған проблема білен үй тұттарыды. Анаға ғығын сүйігіні көрі болар әбіт. Олен боланы онны біргәді қомыйып, жонларттан, ұяларттан нерейдері қомыйып, ол нерейдері маны қолығыр үйіткілән, мәтчетен, ынақтары үйрен ағылы. Нағал оған бұл үлі проблема. Мен бұл қыраға жамбия манық бе. Онтон биһиги били төлбетин оголоргар олохтохторгар бүтө сагалаһыннара ситиһилэхтик салганын уонна үүнэйигит өлгөм төлбэгит ырас боллун диэн бага санаабытын тиэрдебит. Өбүгөлөрбүт былыр араажия каһыт суох кемигер күнү жылы айылга көстүүлөрүнен, камныр харамай майгытынан сигилитинен үөретен сылыктыыллара. Үксүгөр кыржагастар билгелери каяда метеорологическая станциятагар ордук чолка диэн сарбактабакка этик коһөп. Катырык нехилегин бир ытык кыржагаһын Саха Республикатын тыатын каһастватын үтөлөг үлэхитин Юрий Георгиевич Титову кытта көрсөн бу курдук кепсеттибит. Туунан туох саналаахын бе. Бил аспесен күмөттөр аятытта күмөттөр ханагаттаапты ненен сирбу хантуру булукта ана тобук Yine yüzlerce buluşlar. İşte saska kalan orada bu kutu hepsinin basan ettiğine not yüzde cehana bu kutu bu. Aynı Allah'ın kalan paduhane pasta cehata buların de nereye tekrar var. Hasta tunan tu bu. Silahı yine de yüzde tebese. Makata buları bir şey var. Ondan Ardak bollana bu bıstağda bu iki buluştura. Bu yatı kanıga tu Kur'an diri bu. Ata jaya Kur'an yaktak hıngai hüritnen bollana yahana var. Ona ma bilgin urkudu bir oğanyasta bıs kılıktıların kodu kembo batak bilgin Allah mutlana bir var yıkıtı. Ondan sayın kaddak bolar da kıhını miyanlık bilgelilerdi. Ol tuğun tuğ ki tuğ bileti görünüyor. Tuğun mineti öyle masen. Bu yılı oluvura ehilki yılı bu yılki kuyumute var. O kuyunu sürekli o senin nabit aldabit bullana olduğu yılı ehun bullar. Juruy titep kamsır karamay maygıtından tuspa bete bilgelä gabit. Ol beter kutuya korona diring bollana çaras kardak tımны kıhın boların kördürür. Турах үрдүк маска уя тутуннагана элбек калан уутакелерин серетер. Кыһын тымныга сылгы далга сытар боллагана былыт келер белиете. Онтон ыт 30 етегане ардагы билер. Курса кехетин түүнүн утуялорон куржугунур боллагана былыт ардак кар келер. Онтон урку кемге сайын итиба болар теди. Bilgin tımnıydı ya kadar. Tımnıydı. Kıyımata tımnı valla hayngata koyası. Tihulu bir oynuyor tabi sulu haftasına hangi verdi. Onun ol
Kehengaitar hayanga tete behasta. Terlalu pollana asinyai kunajula dahin kunuga jadi marin hekta. Toksinyai na bolla bogati marin hekta. Onu bugün toksinyai pollana mete onunya yaşatım mete. Ve asbuk. Yanan bolla toy oyatta tete bu Kur'an'ı kadar. Kuyasta kadar bollaktan asıl kadar buldu. Bu kamner kaburla bu antirak davatçı mı bu hukuku müstakil müstakil müstakil. Bu yüzden ne polasır. Anlara tüher bulurlar. Onattan o sil kere tostum vallahi. Tükedi mesela. Bu yuvardak ya arasayanya Allah da onu kutu kaçtı ve duydu. Anne bir yakad diyor, anlara koyar ya. Anlara tüyor. Bu yıl şiraha ünlü hadde bu olar bit olur. Ne diye hani? Ünlü diye. Askutera bu. Askutera bu bakın Kur'an sokpon sot yıl kalan astı. So. Yani o bahandakiler bu onun çok bola kadar şimdi sütçü siciller bola. Onu bırakın o da şu kadar açacak kulun nabıttıra. Büyük kılım var. Sas bola hukuk var bile. Ne çoğul varsa ot sastavım kuhanetten sokpan cenazesi. Kılım bolanın nakolu bıra bu asıcayıgar çabilliya. Asıcayıgar kunyas kunnerga çumpu kunyas kunnerga yürüyügar mesela çalışırga o çitimin kurduk koca hıccahçı tuğra. Onunla katın talaksa bir der müyet diyor. Kara naliyot var diyor. Bunu halan kurduk onu niyet var mısın nak olur. Olaysa o bu yıl önceli bolar bu. Talakka katınga müyet düşbitken onda tuğra verecek. Ayılga köstüylerinden gün jıl turugun buharıqa eme sebebit. Sihili oltuğundan Yuri Titov statiyata eder sasqahıqqa 1999 sılaqqa bәчәттәммет. Ondan ақтаққа kini mannıgı suruyar. Gün kirite qallanga bılıqqa sarga kыстағына sarсын Kur'an kuyas gün bolu. Ondan qotuttan arğattan tel Kur'an'ı tımnını ağalar. İlinten soğuruttan tel içigehi bılıtı ağalar. Ардах кемигер былыт тылы утары уһуннағана ардақ аспат. Онтон тыл қоту устар боллағана сотору қаллы. Сайын киэһэ түн қонуга сик түстағана сарсына Kur'an, онтон төһөдө Kur'an күн сик түспетағана ардақ келие. Отыйын 19 күнігер бәғәһә модут сиригер улус нәйлектерін жағалталарын үз сайынғы спартакиадата болан аста. Күрәхтәһи аһыллытыгар улус баһылга Дмитрий Корякин тылатитигар бу спартакиада үгөс болан нәһилек администрацияларыгар доробай чөлалогы тутуган үлелерге хамсырга төһү күс болун ден этте. Бу күн намулуһун саңа булагын ан бастан көтөгөргө катырык жахалтатын командатыгар честяктык тигисте. Онна улуска бир улахан исторической түгеннен агылынна. Күрәхтәһиге 9 команда 5 көрүнгө мини-футбол, полоса препятствия ыстаңага сүйрүүгө канаттардыгы күрәс булжастылар. Санатан кепсәтәккә хатырык җалтатын коллектива кыһыңыз спартакиадага спорт 5 көрүнгөр көрәхтән бастыгы местне эрелләхтек ылбыта. Бу сайынга онюго орду күчтәк тарсатчыларынан первый хомстак, тастак, Ленскай, модут түбә хавандалары болулар. Спартакиада бир интригней көрүнгөнен полоса препятствия күрәгә болла. Катырыктар 10 минутта 9 секундда беременнен кугана соқкыр дүрүләк тагыстылар. Уһун ресилах күрәхтәһи кеннеттен опсай түмүгүнен үс местени модут түбә командата тигисте. Икки бастыгы хумстак, тастак,
Онтон бастыгы местени хатыры хаманаталан кыйы үйрүтүн биллилер. Онна көһөрүллер кубагы илилеригер тутан персональный компьютеринен нагарадыланылар. Олуктагы жахалтаны бу жохун кыйыларынан агардылыбыт, онна үлелеригер ситигилери багарабыт. Главное birinin kompüterden ağırlanırlar. Ağırlanırlar yakın. Отайын сүрбалта күнігер бәғәһә қатырық сиригер Максим Амосов музейін омук сириттен кәлбет ағауан 6 турист кәлен көрділер. Лена Турфлот фирма тәрейетінен Германская Норденфост компанияның 100 сылын Австрия, Швейцария, Германия дойдуларыттан кәлен саха сиригер 2 неделе устата Демьян Бедный теплоходынан устан сынынан баралар. Бу сирига туристар тексиннен, күйірінен, натаранан сылжан қатырыққа тоқтауын астылар. Бүгін Сотты музейгер аяңа турунан сарсын дойдуктор төннөбүттен туристтер кепсәтилер. Кәлбит омуктар сахасырын айылгатын сөбүлүү көрбүттер. Тепсирлебетах көк тыйлар ойурдар элбахтерин сөктүлер. Туристтер үксе пенсияга олорор кыржагастар. Музейи олус интерьерген көрдүлер, камера, фотоаппарат ота элбахтик чыпчылыңната. Олуқтақ кыргыттар Наташа Пенигина, Виолетта Куличкина, Феврония Аргунова, Крачан, Лена Маркова сахалы нарын-арыларын серген еттілер. Саха французская школа вернячица Наташа Пенигина туристтары кытта омуктуу кепсетен кәлбит ылжытары улханнык сөхтөрдө ден билети көрөн биһиги үрдүбүт. Олус ыгын биремега сылжар ылжыттары кытта кылгастык сехерге түстүбүт. Ich bin sehr, sehr gerne hier. Ötebinde, bu da ikinci. Bilgi olanı bu bilgiler toplum turistikaya gitti. Germanya'dan, Avrupa'dan, ondan Şveycarya'dan önce bu bilgi olanı oluşturdu. Çünkü yönümünden bu ülke içinde bilgi ve tutun köremi toplumsal müzekinin kralı sivlayeti bir kraliçe Jogus Jüdevler, Jogus Bey'in tehlikler. Ja, und ich freue mich jetzt, wenn ich durch das Dorf wandern darf, das also so lieblich ausschaut mit seinem Wasserarm, das es umgibt, und die schönen grünen Matten und das Vieh. Und ganz besonders habe ich bewundert die Kartoffeläcker. Also die wunderschönen großen Kartoffeläcker. Onu denizde ayol hayatın gördüğü bir Tohtada ribinara, yallar kayda otopil ortalara, gemiler kayda sidere megdalara, barda orası zengimin tehlikte, onu bulan orası da öyle aslında hacı. Anton, kimler duydular ki bilin tehe içini silahı okunan eda? Wie ist in Deutschland, wie ist das Wetter in Deutschland? Sehr, sehr heiß, beinahe 40 Grad. Eine ganz lange Trockenheit haben wir, und wir befürchten, dass also unsere Pflanzen, die wir bisher vor der Reise gehegt haben, dass sie alle verbrannt sind. Alle verwelkt, die Kartoffeln werden also in sich zusammengefallen sein beispielsweise. Симин тугит ихмарым камерала анчанын хал бактырди фотоаппаратта тиким нахтырит тогдуна стажанори. Koyt vallahi beyleri toqa turistler vallahi jodin beyleri vallahi indi yehgen üstür toqtan beyleri. Anto saha kuknetun tunan toqsan alaqtari. Saha kuknetun tunan toqsan alaqtari. Ho anı çekti bravo likter. Bravo likter. Kendi kelekter. Beylerin tunan kırdık bir hinere bir yakat. Одно предложение. Beate toch zorgt dat. Ein Gehörter von der Vorstellung.
arbeite an einer technischen Universität und bilde Lehrerinnen und Lehrer aus. Und ich weiß nicht, ob es das Fach Technik hier auch gibt. Also in Japan gibt es dieses Fach auch. Polytechnik genannt in der Ex-DDR. Und ich könnte mir vorstellen, dass es das auch hier... Специальный технический университет работает, блин. Он на Латине была на учиталлары билемнер, он на учиталлары бейте, он на верите. Спасибо. Thank you. Nordtus ist eine Firma, die Touristen vor allen Dingen in die nördlichen Länder bringt. Фирма Nordtus это одна из фирм туристических, которые из северных стран привозят туристов. Und Viktor und ich, wir sind Freunde aus der Zeit von 1992, als ich das erste Mal Russland bereist habe. Мы вместе, Виктор, мои друзья, 1992 года, когда Махмед впервые приехал в Россию. Und wir organisieren Reisen für Nordentours und machen auch selbst in Russland Reisen, die wir an den Kältepol zum Beispiel führen und mit der Transsibirischen Reise. И мы вдвоем организуем также путешествия, например, на пояс Волга здесь в Якутии или по Транссибирской магистрали в Сибири. Ваши впечатления о Якутии? Und deine Eindrücke über Jakutien? Die Eindrücke sind sehr gut, die Menschen sind sehr freundlich. Впечатления очень хорошие, люди очень приветливые. Wir werden überall sehr gut aufgenommen und bewirtet. Мы везде будем об этом рассказывать, как здесь хорошо. Und man sieht, dass die Kultur der Jakuten und auch der anderen Völker, die in diesem Land leben, wieder aufblüht. Видно, что культура якутов и всех других народов, которые здесь живут, действительно, эта культура цветет. Und das ist genau das, was die deutschen Touristen sehen möchten, wie es im Land hier aussieht, wie die Menschen sind, und sie freuen sich auch, dass sie natürlich so gut behandelt werden. И это то, как раз, что интересует немецких туристов, какие здесь люди, как ими занимаются, обслуживают, и это очень все интересно местным туристам. Ваши представления до этого о Якутии, какие были представления? Welche Vorstellungen über Jakutien hast du früher gehabt, bevor du in Jakutien? Die waren natürlich gering, die Vorstellung, weil ich bin zwar sehr viel durch die Welt gefahren, aber ich wusste jetzt zum Beispiel nicht, dass Jakutien den größten Teil Russlands oder der ehemaligen Sowjetunion einnimmt und dass hier nur sehr wenige Menschen leben. Aber ich habe eben gedacht, dass auch mehr Russen hier leben und dass das Land eigentlich mehr durch Russland bestimmt ist. Несмотря на то, что Манфред путешествовал очень много по миру, в общем-то, до поездки сюда представления были не очень подробные о Якутии. Скажем, например, то, что занимает очень большую часть России, не было известно до этого, это мы узнали сейчас уже во время путешествия. То, что республика мало населена, и то, что здесь развивается сильная культура, вот до путешествия сюда мы как бы об этом не знали. И ваши пожелания нашим телезрителям? Und unsere Wünsche an unsere Fernseher. Die Wünsche? Ja. Ja, ich wünsche mir, dass wir wieder hierher kommen können. Мы желаем нам себе еще раз сюда приехать. Und dass wir noch mehr von diesem Land sehen können. И чтобы была возможность еще что-то больше узнать об этой стране. Wir waren im vergangenen Jahr beim Minister für Tourismus. Мы были в прошлом году на приеме министра по туризму. Und er hat uns Unterstützung zugesagt und wir werden versuchen, noch viele Touristen zu Он нам обещал свою поддержку, и мы, естественно, будем пытаться привести в страну как можно больше туристов. Спасибо, приезжайте, будем ждать. Vielen Dank. Комойок иһин туристтар нехилек мүкү көстүүлерин урукку гараж таһыгар ыһылла сытар тимирдери бөгү камераларгар устан ыллылар. Мантеңе бүгүн улуссага колочук уаттарбыт беги манныкпыт дебитти кыгыра хамса сылжаллара көрөргө комулталах. Ырах омук сириттен Джон Келен аһар үгү сылжыт сылжар саха кең туттар чагалхай уола Максим Омосов дадютугар олорор олохтоох Джон бэйбит сирбитин оппутун майгыбытын сигилибитин өрө тарданарбыт оруннах.